Para dahil dito, nimbang na oras tayo amin niya mga baso. Bayak lang yaman, tandang ito Diyos, ang pag-indisyon ka na kami, nang nangunay ibig sa akin sa mga pamilya, kasama ka na tayo amin. Hindi mo Diyos makita na tunggal may saka na tayo, sa manipot mo, itibit la, mawat nga natin na udi ka, suwerte ka, kakariyas nga, panggap ka rin ka, kaya matitunggal may sa, pas kunanan niya man nga basa, mga dungteng yung panubat ka nagyag. Isuti pa kaupayan mo dito, isuti pagkibgaram ditong galmay sa kada tayo. Ito na nga rin nga isuti mga rakot, mga awat ikada nga bilbilin na akot isuti ada nga mga isalakan. Itong galmay sa kada tayo, kutsapay ko mga nagiti ada nga kanpan. Ganit ni Diyos, kagurunahan tada nga panagkikinararan itong galmay sa kada tayo. Kasi itong galmay sa daan problema. Amo ni Diyos nga mga minsan nagpaitong nagiti adang itong problema kung ano kisalog sutipan panuno. Yung sapay ko ma, nagiti adang daw-dawat karkararag tayo kung isu kumalatangawad iti ipain natin itong galmay sa kung runahan iti pigsa pinsalong at parang ilis-lisi na kada tayo iti adang inaldaw-aldaw panagdiag tayo tas tamot nga tunggal turungan inaldaw papanan kung na balunan tayo nagiti adang ito na nga pas balon tayo nagiti sa una. Anyaman nga ranget itong galmay sa kada tayo lagi pun tayo iti suna awagan tayo dinagan natin tikas na mailisi tayo lang takarit ti anyaman nga pagpuyadan tin kastamat ka iti panakaramid ka iti sa nga may tutok iti masangwanan na dahil lang ti ada nga may bakit agyaman ang iti Diyos kat sapay ko nga pada itong galmay ikinarara tapos na iti banbalag na sumangbay mailisi tayo amin iwan iti lamas na dahil lang kat agyaman ka ay Kapitulo 12, versikulo 13. Ini, kati di Paulo na didakkel abilin. Kati panagayakin kwa na bersikulo na 33. Kati panagayakin kwa na iti amin na puso, kan iti amin na kararwa, kan iti amin nga isip, kan kadang iti amin na bigsa, kan di panagayat iti paruba, akas iti dagi mutla ang isu, napatpatan nga iti amin adaton asang sako. Amin na sagsako. Nakunanay ko Samuel 15. 22. Kat ni Samuel pinunana. At adda aya ni Hiuba itidakkel arag ragsak sa dagitadon ang magpuuran sa sakripisyo. Ngam ti panagturnog iti timot ni Hiuba. Adto iti panagturnog na imbag ngam ti sakripisyo panangipangag ngam ti pinalukmag dagiti sa kalkalmiro kan lalaki. Nana. Kaya nangaroon nga sa wal nga iti tungpang tayo, kadagiti panagdunod tayo, iti timot na espiritu, nga way na malakad kada tayo, isuday ta, iti idatong tayo, kiniapo Diyos, nga kunana iti Salmo 1:16, nga andyaman tayo, nga kanayon, iti apo nga isuday ng pangswa kada tayo. Jadi sang kapasig ngayon nakita di kablaw tayo kat mapantay man iti dalon ti biya nga ti perlanti nga masarakan iti 1:20 versikulo 1 ingana iti 5. Ni Paulo di surat ti panabungar na nga mabalin manin nga adaman ng siguro ti gupaan ti apo dita ti panabungar nagtinatay. Ti versikulo na kat iti umuna nga aldaw ti lawas ni Maria Magdalena napan anasapa iti tanam iti nasitunan pailang kat nakita na ti batu ang naligsayan iti tanam.
Ngarod, nagtartara, yanapan, kan Simon Pedro, kan iti daydi sa paling nga adalan, na dinundong mo, iti ni Jesus. Kan tinunana kadakwada. Inikada ti Apo, ijay tanong, kan ikang amo, no adino, di nangikabilan na kinwana. Rimuan nga ron ni Pedro, kan di sa paling nga adalan, kan napanday, di tanong. Tumartaray na hindi agwa ang nagpuyog ng ti sa bali nga adala. Inunaan na ni Pedro iti panagtaray kat ginteng nga imun ko na iti tanong. Maudi. Kat hindi nagrukob, nakita na, nagitilupot, na ikabel. Ngan saan na simrag iti unang. Yung bangara ni Simon Pedro at si Marunot yung bana ka simrag hindi tanong ka matmatan na. Kitaan tayo man ito ni Lucas 24 versikulo 1. Di paulo na, ipanabungar, yun na. Di versikulo na, kat iti unang aldaw tilawas, iti ang sapa unay napan, iti tanong nga inkuyog ka, dagiti bangbanglo nga sa Canada. Kat nasarakan dati patu analitsayan, iti tanong. Kat simra kat saan da nasarakan di baging Jesus. Kat naaramin nga iti at dada si lalagaw bapu itoy at toy ang nagsardang Tidin naga dagiti dua alalaki ang nagkawas si makabura. Kaya tayo may manami nang ito di hintay pag nadalang kasan ang daw. Basta na pag ang daw tayo amin. Kumayak mawag kung ito di may isang himno akas mo pang panagsertik iti bagay. Hindi kanak man ang iti sarap. Kanta tayo amin. Nuawan ayat dito. Ay. Kanta yun. May kailan tayo kanta tayo amin. Wala isagana yung wala na isagana sa mga Sagana yun, kanta. wala naman din hindi ako. Lumaban Ni Jesus ito'y dagat.
Diyos, kananahin man yung pagkakas ng mamakpak na arin, tulungan ka sa kadadayon. Sabi ko mata, yung paano na suminta, yan instrumento niya ako Diyos, kala tayo, aramat tayo na itas. At kasumayti ka lang yung matakin ito puso ko yung panin. Kan kasama niya Diyos, ibabara na nga, pagpatuloy, mga panagsabi di panamati kinakos di panamati individual na tayo di pa isa lang kami ito mga mesa na mamati awan ito yung manisalakan ito yung bukod na ito yung kabanan ng pamilya na individual na tayo so ito na ipas mo tayo sabi at ako Diyos so ito yung nalagaya kabitan ng pero hindi pinapay yung bali din, ito una na lang ito sa pinumak na umali pa ng garang ay ito pa ng servi ito na yung kalsada tijay Jerusalem ko na ng kalsada tijay ko na istumot ito niya risa na yung paano ng adang tayo na ito at sabi ko man adang pa nag-improve improve pa ito masaya at pa masaya pa ito para servi tayo mas masaya Diyos ito laway dito lang kumabanin po na iyagkas katagyaman na isa lugar kumain na tinawag daw diyago basta mo ito blessing then dito lang katong panayran mo kinapos tuloy kayo kasama niya pangulong ko ito ng forma Dahil sa Diyos. Isang pamating agad dito ito na panawa. Nandun nakatatayo yung may naginay nyo. Yaman kami ka na kayo. Ibalik kayo ay kaya sige nakita itirusan mo. Kaya mapagay magiti iti espiritu makadlao na katatayo o masarakan iti Lucas 20 versikulo 46 ay 41, 46 Paulong disurat ni Kristo anak ayan ni David versikulo na kat iso kinunana kadakwada asanu ti panagpunada ani Kristo anak ni David ni David matla ang kunana iti libro dagiti Salmos ni Apo kinunana iti Apo agtugaw ka iti makanlawan ko andin ka iti panangaramid ko kadagiti kabusor mo apagbatayan dagiti saksakam ngarod ni David nakanan na ti Apo kasanungarod nga isuti anak na maulong di duwa nga versikulo ni Jesus mabalawin na dagiti iskriba kat ini ganda di isu amin dagiti humili
kada kadagiti adalan na. Agalwad kayo kadagiti skriba nga gusto dati magna asigakawa si itinagayat gan ayatindag ti maglugayan kadagiti plaza ken kadagiti natanok atugaw. Kadagiti sinahuga ken kadagiti kangunan amubang kadagiti rambak. Mukanday man iti Marcos 12, versikulo 35 ay nalagi 37. Si Paulong di surat Ipaulong di surat ni Kristo, anak ni David, kung ano maglaang. Kasi versikulo na, Gati mangi sursuro ni Jesus di templo nagsaog at kinunana. Apay-apay ko na dagiti skriba ni Kristo isu si anak ni Diyos. Idinto ani mutlang David gapu iti Espiritu Santo kinunana. Espiritu Santo kinunana ti Apo agtugaw ka iti makanlawan ko agin ka iti maikabing ko, dagiti kabusor mo, iti baba, dagiti saksakam. Iti, nuni David maslang awagan na nga apo. Asanong nga ron nga isuti di anak ko na. Pero dagiti kagwa na tao, yung nugda si Ayat. Ayat na nga rin nasawan na yung tayo kumain pamalbalakad kay Espiritu kadatayo ka isuday tayo mangi tulong kadatayo ay pagkabayang niya ako Diyos. Sumarino iti Salmo 16:8. Versikulo 1 na Paulo na panagyaman iti panakaispal iti patay. Versikulo na, pagpanog na kanong di versikulo na ayatat ni Yuba ang sipod ka dindin na titimi ko kung daw-dawat ko. Ayat na nga rin nga sawan nga datayo ko mga agdindin nga kadagiti pagmalakad di Espiritu kadatayo ang daw-dawat tayo nga kanayon tayo sumad lang din panog lang day ni Marcos. Bangun ko yun. Pantang natin tayo. Awan kabali niya. Baga, unang sa Diyos na. Awan kumain. Ikakan tayo kumagalita. Ang pangulos niya. Ito. Dati kaya ibadah ng baho, talalaga. Kasi ayak ito natin naman. Imula ito kung gagawin sa akin na ito sa sarap nyo. Ulit-ulit na. Di ayak. Nakang-sanayan na ito pala. Ang tayo mga awan. Awan sa layo na ito. Anay langitan nagamot madaydayaw saing pauli asin kada kami akan
kanayon kada kami. Noon kam ang trabaho, Diyos kita kami sulong. Taring kam ipakaamo, iyan. Noon kam ang trabaho, Diyos kita kami sulong. Taring kam ipakaamo, iyan. Para kita kepusumi, panangis, kasabani, dawatin, anay, pagaryang rumah ay. Upay na nga tupang jalan mo na nagtunay. Ikaw hindi mapangkakasal pagayatan. Missionaris ditulungan, gilsil ipagdaalam, taknuman ang nagdalan, indan tunas kelakan. Lagsagoy, nagpainuman, ijay panay, alaga, pindidyon, insyet na kadaitin, na ima. Tatay doon diag kakabay, kakabsat, tatay doon diag kakabay, ijay pagarian, langit nokit ma. Kalit tayo nga kumpan, ito. Mata, lang ko yung palko. Hindi tayo lakat. Panagkita. Tayo ti Diyos, kaya iti Espiritu Santo mo may manan. Kada tayo naman pa'y nanigan tayo lagi iti bibi, iti Diyos kada tayo ko makapasugargar tamo tayo nga itinubong paggargarawan tayo ko umilit nga babaen matlang iti ayat iti Diyos kada tayo ko itden na dagiti kas kana nang itden na matlang kada dagiti banbanag na ang iya tayo kada tayo hindi kat sakbay dagiti mapasama kat addan iti Diyos nga ang ipakpakauna kada tayo ko agpayso kakabsat nga dagiti mapaspasamak ita nga itot kas mabuya tayo hanlaan nga di ko na nga dumaupay ka kat hala nga di pamilya mo gaminti na dyan numot lang maupay ka kadagiti sa ulo iti dagduma kakarulog iti makikita nga mang mangyari nga gulo iti sa nga lubungan kat lang nga maupay jarik nam kumagsot di pamatin awan iti talag mo iti Diyos so nga kunana nga hangka nga maupay hanla nga di bagim no di kat nga bagim iti may bisang kapamilya nga maupay kanya no di kat maupay kamot lang kami numaminsan tako nang nga agkakararag kami umot no apay nga kastoy pa lang timang mangyari tulugok awan ti mabalinan tay kakabsat no di nga no di kat matigkaron tay pa iti panamati ta isu iti kung iti Diyos ka mangisalakan iti munggal may sa kada tayo ken panglaban tayo ng yaman iti umay kas iti may sa nga gayen iti pamilya kami nga maiwasan nga saludsuden iti panunot mi no apay dagiti banbanag nga umay nung kuna iti espiritu nga adda iti panubok iti biyag no kasano ti panamati iti Dios ket adda latta nga nakarkaro pay nga umay iti sulisog ta iti maysa nga tao nga gayen ket namagpaglan nga namati amin talaga nga amin ket no adda gayam latta iti makita ti spirit ay ti dakes di iti demonyo nga mas asibay kanya na ket the more pay nga umay iti panubok iti biyag na
bakas ko na nga iti pa nagkarkararag at dalat ta mugal may sa pa nagkarkararag hanla nga iti bagbagi tayo no di ket iti sa lubungan ta umilet iti lubong kas iti inted na nga itinapo na nga itinabara nga kablaaw na kakalsat ket nakibtutak met lang ijay tapay nga inulit naman iti panangited na iti balakad na kahit na nga sa uwan nga iti Diyos ay ayatin na tayo apay nga dagito nga banbanan ket ulit-ulitin na no tapno may pasalipsip ko maiti puso ken panunot iti tunggal maysa kaya anda tayo nga kayat nga mayaw awan gapulaang iti demonyo iti asibay iti tunggal maysa na iti inted na nga kablaw iti Lucas 20 iti 41 to 46 ket iti numat pay mangibasa lang ti at ang matukudak nangagantay imot lang kin aday iti pangulo nga mangilawlawag iti dumak dati ko na iti 41 ni Kristo anak aya ti Dios ay ni anak ti Kristo anak aya ni David ket isu kinunana kadakwada kasano ti panag kunada ani Kristo anak ni David tani David metlaeng kunana iti libro dagiti salmo ti Apo kinuna ti Apo agtugaw ka iti makanawan ko aginggana iti panagaramid ko kadagiti kabusor mo pagbantayan dagiti pagbantayan dagiti sakam ngarud ni David nangigan na iti Apo ket kasano ngarud nga isu iti anak na iti 46 malapit iti 46 at dati sa bali nga paulo na ni Jesus babalawin na dagiti iskriba ket idi dingdingen iti isu amin dagiti umili kinunana kadagiti adalan na agalwad kayo kadagiti iskriba nga aggustuda iti magna si kakawes iti nagayad ken ayatenda ti maluglug gayan kadagiti plaza ken dagiti natanok atugaw kadagiti sinagoga ken dagiti kangrunaan a lugar kadagiti ramrambak hindi naitid na nga pagadaran tatay ket kunana nga iti nung nasiputan tayo ket kunana latta hindi naitid na rin nga adal nga panagannad panagkarkararag ken panagdawdawat dumawel ti bubong tapos inulit naman kaya kabsat iso nga dayan tayo no di kat iti kunana nga agtutuloy nga pamati iti munggal maysa maragsakan iti Dios nga makikita kada tayo sapay lang kumano ado man dagiti kakabsat tayo hanga na nakaipagnar iti saksakan na ngayon tabananda amo ka ni Apo Dios tatarabayan na ito tatarabayan nila tayo suda babayan med lang iti ayat na nga kunana kada tayo di pa malawag agpagpapay Madaydayaw ti Apo. At kuyak man nga mangipay si Kasmika na himno pagdaydayaw ko kinkuana. Kahit sapay kumatahanin amin sa tatog tayo kahit adda nga banbantayan ti Apo. Di kantak pangulo na ko. Ituloy ko't makipag na. Makitulong kayo tabi Diyopan. Sa puso Oh
Tak dati. Jesus nasaan na tanok sa to'y puso nodong tengni lunod dinapambay-bayan nga umay umamang kadagita may asin may kampagsakinan sa sikat na bilik ama ng isalakan itidago amin na parswa. Magyaman kami ama, direkto yung iso nga itid mo, nga iso nga manikot, karagit pa nagbabagamang kalakami. Hingga na itibitlam, hingga na santuan na kasunatan, dawat mo yung Apo Diyos, kabindisyon nam lang ito eh. Tapos ni kasta, ito rin si Apo Diyos, iso nga pagpandagan, tungan may sa kimesa kalakami. Tapos ni kasta, karagit si panagsalubimiking ka, ito rin itong daway, kadidya Apo Diyos, nga makayayo kami, tinasama na. Magtuloy na kami Apo Diyos, nga iwanan. Bayat Apo Diyos, karagit ito yung iso nga panag-yaramid ni, karagit ito yung iso nga aktibidades, yung surum, nga iso tunggal may sa ngaramidin. Ito rin ito yung daw. Dahil ito itinawat mi, tinagan Sus nga mami. Amen. Nagtuga tayo, kat iti taraon na, masarakan iti Salmo, iti 147. Iti 16 ingana iti 20 a bersikulo. Dagiti Salmo 147 16 20. Pangidaydayaw ti panakatarimaan ken irarangay ti Jerusalem. Mangted Ninive akasla na pudaw adila na mangiwarakiwak iti nagbalay alinnaaw akas daku. Mangipaladaw iti hilo akas na kadagiti morkat. Siya sino ti makaibtor iti lamot na. Iisngaw na ti sa una katronawon na ida. Pagpuluin na ti aging gana kat dagiti daduma agayos da. Iparangarang na ti sa una ken hapog kadagiti alalagadin na ken pagbilbilinan na iti Israel. Saan ang nagaramid iti kasta iti siya sinuman asabali a nasyon ket no may panggep kadagiti alalagadin na di danamuan idaydayaw yo ni Jehova.
digay iti intid na nga iso nga